Sanibonani bafundi bogwalo lokuqala, siyalamukela lapha eDestiny Learning Center. Namhla sisikhuluma sisePhumula South. SisePhumula South. We are at our new branch. Isikolo sethu esitsha. Bayikho lapha esikhuluma sikhona namhla. Angithi bafundi, yes, siyalamukela lapha ePhumula. Ngiyethemba lizajabula ukuba lathi kwanamhla. Namhla isifundo sethu sesiNdebele sikhuluma ngezinto eziphilayo lezinto ezingaphiliyo. Emhlabeni kulezinto eziningi. Ezinye singazikhangela njengezinto eziphilayo, ezinye ezingaphiliyo. Hlala phela phansi takhutsi wami. Sikumelele ukuthi uhlale phansi. Yebo. Uhamba njani? Lengane khona ngingasaqedi. Qedani nihlale phansi siqhubekele phambili nesifundo. Usuhlezi takhutsi. Ususiya ngaphi yini? Ye, usuhlezi angithi siyabonga. Bengisathi namhla isifundo sethu sikhuluma ngezinto eziphilayo lezinto ezingaphiliyo. Ngemva kwalesi sifundo kumele wenelise ukuba uhlele izinto oziphiweyo ukuthi ziyaphila yini kumbe aziphili. Izinto ezilandelayo ziyaphila kumbe aziphili. Uyezwa takhutsi? Ye, asiqale sikhulume ngezinto eziphilayo. Nxa sisithi into iyaphila, siyabe sikhuluma ngani? Takhutsi? Wena uyaphila? Umuntu uyaphila. Umuntu uyaphila? Ye. Kungani sithi umuntu uyaphila? Ngani sithi umuntu uyaphila? Ubona ngani ukuthi umuntu lo uyaphila? Ngoba umuntu uyaphefumula. Ye, umuntu uyaphefumula ngithi. So izinto eziphilayo sithi zinjani? Sibona ngokuthi ziyaphefumula into zakhona ngithi ye. Okunye njalo kusitshengisayo ukuthi into iyaphila yikuthi into yakhona iyakhula. Into yenza ntakhutsi wami? Iyakhula takhutsi wami. Ye, ungakhangela eceleni angithi lo muntu okuphambanisayo lapho ungamkhangeli. Into yakhona iyakhula, wena uzalwa wawumncane angithi? Ye, wakubona imifanekiso yakho umncane usanda kuphuma esiswini sikamama angithi? Kodwa khathesi nakho somkhulu oshanteli sebebakhulu. Umama wakho la kudala wayemncane khangela usenganani. Mina ngangimncane lami ngazalwa ngakhula. Khathesi sengiyisalukazi uyangibona? Ye, ngakho ke yonke into ephilayo iyakhula. Angithi sithe iyaphefumula, qala ngokuthi iyazalwa, iphefumule, ikhule, ekugcineni into yonke ephilayo yenzani? Iyafa. Injani? Iyafa. La uzakufa uyakwazi ukuthi uzakufa lawo. Ye, yonke into ephilayo iyafa. Angithi ye, khathesi sike sakhuluma ngomfanekiso womuntu. Umuntu ngenye yezinto eziphilayo, kodwa ayisiyo umuntu kuphela. Kuyini okunye okuphilayo? Akuntshela okunye okuphilayo takhutsi. Inyamazana. Ye, awubonile inyamazana lazo zinjani? Ziyaphila. Zifana lomuntu lazo ziyazalwa, zikhule. Angithi ekucineni lazo zenzeni zife. Kuzalwe ezinye njalo kube lokuhamba njalo. Inyamazana. Umuntu uyaphila, inyamazana iyaphila. Okunye okuphilayo kuyini? Ngaphandle komuntu lenyamazana. Izilimo, ini? Izilimo, izinto ezihlanyelwayo. Izinto ezihlanyelwayo njengani? Akuqambe into ehlanyelwayo. Takhutsi waqamba. Imbhida. Antu uyayibona yahlanyela manje okuyinto okuncane so. Angithi ye, hlanyela usaba. Khule amakherotsi ayakhula la ahlanyelwa. Lawo ayaphila. Izihlahla lazo ziyaphila. Azifani lathi kodwa siyazi ukuthi lazo uyazihlanyela zikhule, ziphile. Zingaswela amanzi. Kambe lazo nxa seziluphele, mbe ziyabe seziluphele ziyafa. Siyakwazi khonokho?
Siyakwazi E. ukuthi izilimo lazo ziyafa. Uyahlala egangeni khonale mbe engadini ubone isifile enye mbe yabe sidliwe isibungu enye mbe yabe sitheni ubone ingasakhuli ubone isisoma. Izinto zonke lezi ezinjani eziphilayo ezinjani eziphilayo. Angithi akubhale kancane ungakaqasi kulala okuphilayo. Bhala ibala leliyana okuphilayo. Subhalile okuphilayo. Bhala leli bala kuphela okuphilayo. Khangela ngeziqa. Usuqedile phakamisa isandla wenze ukuthi ngibone usuqedile. Suqedile ukubhala. Siyabona. Izinto eziphilayo lezi ziyaphefumula, ziyakhula njalo ziyafa. Kungaba ngumuntu, kungaba inyamazana, kungaba yini izilimo. Angithi siyabona. Khathesi sikhangela izinto ezingaphiliyo. Ngezinjani lezo zakuthi okungaphiliyo yikuphi? Umuntu ofileyo kaphili sefile. Angithi okunye ke inyamazana efileyo layo esaphila. Kuyini okunye ongaphiliyo emhlabeni kule nto Lion. Iyaphila. Anti sithe inyamazana ziyaphila, isilwane laso siyaphila phela. Ake sincedisane ke khonapho. Okungaphiliyo okunye kwakhona kwalungiswa ngabantu Thakutshwa. Kwalungiswa ngobani? Ngabantu. Njengani? Ipenseli yona leyo ephethe uyayibona ipenseli? Iyaphila. Iyaphila ipenseli yakho? Ayiphila. Ake sithe into ephilayo iyaphefumula, iyakhula, iyafa. Njalo melidle. Manje ipenseli yakho leyo iyakhula? Ayikhula. Ngithi so into enjengepenseli ayiphili le. Okunye ke akuntshela okunye ongaphiliyo. Sengikutshela ipenseli. Amasofa. Izitulo zokuhlala aziphili lezi. Angithi hlala lokho zinjalo, azikhuli, aziphefumuli. Angithi zingaqamuka zenze okunye kodwa aziphili. Okunye ke lesiqamba ipenseli, amasofa, imgani. Imgani ayiphefumuli, ungaze ukhahlele awuzwa ubuhlungu. Angithi imgani. Okunye ke asikhangele laphandle. Amani? Amabhanzi. Sesikhumbula ukudla. Amabhanzi anjani? Awaphili lawo. Angithi awaphili amabhanzi. Izinto ezinjengokudla kuyabe sokulungisiwe, sokususiwe ensimini laphana, akuphili. Siyakudla kunjalo, ngaze kube ngamakhekhe, ungaze kube yini. Ibhanana lalo ngasolukhiphile kunina alisaphili, sesidla. Angithi angithi amanzi ke, amanzi Thakutshwa ayaphila? Awaphili. Anti intaba ke mina ngilapha ephumula bengizibonayo le. Ziyaphila intaba? Aziphili intaba. Sazibona lokhu zinjalo. Kuyabe lokhu kukhula izihlahla, lezihlahlanyana lotshani, kodwa zona intaba kaziphili, kazikhuli, kazifi. Zihlala lokhu zinjalo ziyintaba. Ilitshe ke? Ilitshe liyaphila? Alikhuli. Ilitshe liyaphila? Aliphili. Ilitshe kaliphili. Angithi sonto ephilayo ilitshe lelo. Angithi ngakho-ke izinto ezingaphiliyo ezinye zakhona zalungiswa ngabantu. Abantu ngeke balungise into ephilayo. Angithi kwaloko Umthanyela uphili. umthanyela uphili. Nanku umthanyelo usuqambile mina ngilawo. Nanku la awuphili umthanyelo. Angithi ngakho-ke sesixoxa ngezinto eziphilayo nezingaphiliyo. Ngicela ubhale lalokhu okungaphiliyo. Angithi lapha ngapha ububhale okuphilayo
ngapha eceleni ngicela ubhale okungaphiliyo. Okungaphiliyo. Izinto ezinye ziyaphila, ezinye kaziphili. Sesiziqambile into ezingaphiliyo, ezinye zalungiswa ngabantu, ezinye zadalwa nguNkulunkulu. Konke lokhu kunjani? Okunye akuphili njalo akukhuli. Angithi akuzwi ubuhlungu ngoba akuphili. Into ephilayo njengomuntu iyezwani ubuhlungu. Siyabonga Katafuthi. Khathesi ngakho-ke khathesi sesifuna ukuthi sihlele izinto, sibhale ukuthi ziyaphila kumbe kaziphili. Kuyaphila lokho kumbe akuphili. Okunye sesixoxisane ngakho, kodwa khathesi ngiqale ngalokho. Sithe kuyilokho, sakuzwa kuyilokho. Umthanyelo uyaphila? Hayi. Awuphili. Lokhu-ke kuyilokho. Akuphili. Kuyini? Ilitshe. Ilitshe. Ilitshe linjani? Aliphili litshe. Angithi ngilalokho manje. Lokhu ngibona kuyaphila lokho. Uyabona lokho? Kuyilokho. Kuyaphila. Kuyaphila? Isinkwa. Isinkwa. Isinkwa siyaphila? Hayi. Kade sikhohliwa ngithi asiphili isinkwa, asikhuli, asiphefumuli. Angithi isinkwa asiphili. Angithi ngilotshani lapha. Utshani buyaphila? Utshani obuhlanyelweyo phansi buyaphila? Hayi. Buyaphila utshani ngoba buyakhula, buyabuthelela, buyanatha amanzi. Angithi noma bunganathi njengathi ngenkomitsho, kodwa nxa sithelela amaluba ayaphila. Izihlahla zinjani? Ziyaphila. Angithi ungakhohlwa ukuthi izinto ezinjengezihlahla lamaluba kunjani? Kuyaphila. Angithi lokhu-ke kuyaphila. Kuyaphila lokhu? Uleqiniso lakho ukuthi kuyaphila? Lokhu kuyabhala. Kuyabhala kodwa kuyaphila yini kumbe akuphili? Sakuzwa? Kuyaphila yini? Akuphili. Akuphili lokhu. Angithi sesifuna izinto eziphilayo ezinjani? Ezingaphiliyo. Ngakho-ke hayi lokhu akunjani? Akuphili. Singaphambaniseki. Angithi siyezwa? Uyezwa Sakuzwa? Yebo. Izinto eziphilayo yebo mbali. Zinjani? Lapha ngilezinto engizibhalileyo. Ungihlelele ukuthi kuyaphila kumbe akuphili. Anti usubhalile ukuthi kuyaphila akuphili. Okuphilayo. Nxa into yakho iphila uyibhale phansi kwebala elithi okuphilayo. Nanti ibala engilayo. Ibala leli lithi umuntu. Umuntu. Akumbhale sibone. Masinyane. Umuntu. Uyaphila kumbe hatshi? Bhala masinya. Sikhuluma ngomuntu. Sengiqedile mbali. Mina ngingumuntu, wena ungumuntu, uShanteli ngumuntu, umama ngumuntu, umngane wakho ngumuntu. Angithi lokhu-ke okulandelayo. Inhlabathi. Inhlabathi. Iyaphila kumbe kayiphili? Bhala lapho kumele ibe khona. Ayiphili. Bhala lapho kumele ibe khona. Okungaphiliyo kumbe okuphilayo. Ubhala kukuphi? Okuphilayo kumbe okungaphiliyo? Inhlabathi. Qeda masinya uphakamisa isandla. Subhalile. Uphakamisa isandla. Lapha sikhangele. Hayi, bhala masinya phela. Anti kukhomba kuphela. Bhala ngokuphangisa. Inhlabathi. Ukhulume ngomlomo ukwenzela ukuthi ubhale masinyane. Ungakopi ibala elilodwa ngesikhathi sinye. Khangela amabala abe maningi.
gijimisa amehlo akho. Sengiqedile mbali. Ulungile. Khathesi nanti elinye ibala elide. Amakhomane. Amakhomane. Bhala. Ayaphila kumbe kawaphili amakhomane? Aphila. Ayaphila amakhomane nxa esakunina yini. Nxa ungakawakhi kunina ayabe esaphila. Ngithemba ubhala kulokho okufaneleyo. Usuqedile? Ungaqeda uphakamisa isandla. Amakhomane. Bhala phela masinya uqede. Ayaphila na kumbe kawaphili amakhomane? Uyawazi amakhomane? Uthe uyawazi ukuthi Sengiqedile mbali. uyawazi amakhomane? Yebo, ahlalana. Ayadliwa? Ayadliwa? Yebo. Nanti elinye ibala. Inyamazana. Ingaba lufufu, ingaba isilwane, ingaba ngile nyamazana zami nanzi lapho uyazibona manje zibhalwe ngesikhiwa kodwa ukhale emnyamzelele emfanekiso. Nyamazana, 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 nyamazana. Angithi ziyaphila na kumbe kaziphili? Sobhalile inyamazana. Ziyaphila. Bhala ibala. Inyamazana. Usuqedile? Qeda ukubhala inyamazana. Usuqedile? Yebo, siyabonga. Khathesi bhala le libe ngelokucina kulokho esikubhalayo. Amanzi. Amanzi. Ayaphila kumbe kawaphili? Amanzi. Amanzi. Uqedile? Akungitshengisele umsebenzi wakho Sibone. Akungitshengise lapho athi ubhala khona. Ngitshengisa lapho ubhale khona. Phakamisa ibhuku lakho. Yebo. Ngitshengisa, ngiyabona yini kuhle khona. Inyamazana iyaphila, ngiyabona lapho. Okunye ngapha ngisabona amanzi awubhalanga waqedisa kuhle. Ngapho amanzi. Kulungile, beka phansi ubhalo lwakho. Siyabonga. Ngakho-ke kumele sinanzelele ukuthi empilweni lapho esiphila khona kulezinto eziphilayo, kulezinto njalo ezinjani ezingaphiliyo. Sizinanzelele izinto eziphilayo, sizigcine kuhle ngoba nazo ziyeza ubuhlungu njengathi, njengenyamazana. Kukanti izinto ezinjengezilimo singekela ukuzigcina kuhle lazo ziyatshabalala, sigcine zingazasincedanga thina ngolutho. Angithi impukane iyaphila. Yini ephilayo? Kuyini okuphilayo? Impukane. Impukane injani? Impukane. Iyaphila, isinanakazana. Into eziyizibungu zinjani? Ziyaphila. Siyabonga. Angithi singakaqedi siza kubuza imibuzo nje emibili. Isihlahla-ke. Isihlahla. Siyaphila. Isihlahla siyaphila. Angithi njengesilimo. Leke izindlu. Izindlu. Aziphili. Aziphili izindlu. Angithi wakwayibona indlu yangakini sikhulile. Ayikhula. Angithi siyabonga bafundi. Ngithemba kusukela namhla kusiya phambili izenelisa ukuba lihlele izinto ezinjani eziphilayo lezingaphiliyo. Linanzelele njalo ukuthi okuphilayo kuyaphefumula, kuyakhula, kuyafa njalo kuyadla. Kuyabe kufuna ukuphiwa ukudla ukuze kukhule kuhle. Kukanti izinto ezingaphiliyo ezinye zakhona zalungiswa ngabantu, okunye kwadalwa nguNkulunkulu njengezintaba, amatshe, amanzi noma kungaphili. Kodwa kona kuyaphilisa abantu.
Yebo Takuzwa. Ufuna ukuthini? I-airtime ayiphili. Ini iphepha? Yebo, lelo liyaphila. Aliphila ngithi siyabonga. Sithabile ukuba lani ngalesi sikhathi. Themba lifundile okuningi. Njalo namhla lidlale umdlalo wokuthi okuphilayo okungaphiliyo labanye abangane benu labanye ehlala labo. Linanzelela zonke izinto elilazo ngekhaya. Angithi iye siyabonga. Ngemva kwalesi sifundo Takuzwa, ulalele Takuzwa, yekela ukubhala. Takuzwa, ngikhuluma lawe. Ngemva kwalesi sifundo ungaphuma ungene futhi silesinye isifundo sesikhiwa ngemva kwalesi sifundo. Kulungile? Sale kuhle bafundi, sobonana njalo. Bye bye. Bye bye.